plant reset to factory settings. Warning. Atmospheric pressure above human maximum. Projected lifespan 13 minutes. Adaptation required. Čo ja som Jakub a toto je nové video, tentokrát zo Subnautiky 2. A... Dobre, takže... No, takže... To nevyzerá dobre. Červené bodky. Zdrám. Dobre, tým sa bojím. I am Noah. You're the QI. Your life is my job. My job is your life. I wish I could make full introductions, but courtesies must wait. We are both going to die if we stay here. There's another Noah node in the life pod outside. Get me there and I can get us both to safety. You are burning in slow motion. Under 60 atmospheres of pressure, oxygen becomes a neurotoxin. Nitrogen bubbles saturate your flesh and pry your joints apart. I've opened the door to the adaptation chamber. Your printed body can borrow tricks from indigenous life. You'll feel better. You'll be better. The last pioneer didn't make it to the life pod. I'm activating their black box signal. You will make it. That's why you're the QI. User death imminent. Proceed to adaptation. Thanks to Altera Pioneer Nanotech, your body can adapt survival traits from a Zestarian rat. Proceed to the sampling pavilion. Scanning for necessary adaptation. Pusti Your nemám, body ja som cannot zo... survive exterior conditions. Bojím. Please proceed to the sampling pavilion to adapt. Your body cannot survive exterior conditions. Please proceed to the sampling pavilion to adapt. To sa bojím. O, cholera. Gene donor found. You must adapt alien traits to survive. Sampling. Adapting trimethylamine N-oxide synthesis. Pressure tolerance increased. Vital signs stabilizing. Congratulations. This orb is now your relative. Berem to, že som prežil. No ale kde som? No, teraz to je dobre, či? Tu sa mi to nepáči. Možno... Toto vyzerá, že je to viac bezpečné. Toto vyzerá, že... Toto chcem. Toto je viac bezpečné. Nehovorím... Nie. Ako je to Subnautica. Depth gauge activated. A serious accident has occurred. Your sleep bay has been separated from the cicada. You must reach the surface and send a distress call. Ja sa bojím. Čo je to? My full name is Noetic Advisor
supervisor node, No, super. ISV CIDS-B3. Between us, I can't Lunch, release the lunch. life pod. The clamps have corroded shut. To znamená jednu vec. Sme zaseknutí. To... Dobre, ja sa bojím. Čo máme robiť? Asi kapuj. Idem naspäť. Ja chcem prežiť. Lunch. For launch. Life pod released. Ruky. Prežili sme. Čo? Čo sa deje? Ja zomrem. Collision. Au. Thrusters disabled. Clearing main To bolelo. thrusters. Stand by. Thruster function restored. Brace To- for corrective reorientation. To nebol kameň. Collision. Obstructions detected. Increasing thrusters. Releasing parachute. Error. Release firing mechanism failure. Brace for impact. To bolelo. Wake up. StarNav does not recognize the sky. Titan-class biosignature on the horizon. Ja sa neviem You are vybať. not on Caesura, Pioneer. OK, dobre. No, to dole určite nebol kameň. To bolo voľažo živé, aspoň to vyzeralo. Takže. Fui! Locating the colony is your best chance of survival. A Čo prolonged toto? search will require food and water. Au. Au, to boli. Au. Čo to je? Tu je toho brutálne veľa. Tu je toho brutálne veľa. Dobrý deň. Dobrý deň. Seawater sampling detects a source of genetic adaptations in this region, tracking a bloom of viral activity at the same source. Investigate with caution. Ja toto chcem preskúmať predtým, než niečo urobím. Tohto sa bojím. Tu bolo čo je. Toto vyzerá, aké by tu bolo predo mňou bol. Oxygen. Colony structure located. There may be clues to the location of the main habitat. Ja sa toho bojím, podľa mňa to není kamarát, podľa mňa. Jak sa tam dostať? Ja si nevšimaj. Bob. No power. Tak tu asi nič nebude. Vyjdem von. Oxygen. Každopádne, ja zoberiem volačo, čo by sa mi asi hodilo na jedlo. Bublina! Bublina! Toto je geniálny pohľad, toto je dobrá grafika.
Takže. Voda. Chcem vodu. No a ja chcem aj jedlo. Spravte mi jedlo. Ja chcem jedlo. Ja chcem uvariť rybu. Kde je ryba? Poď sem. Tak. Moja ryba. To bude môj nový obed. Potom keby sa nedopýtal, táto hra je ešte iba Early Access. Aspoň by mala byť. Critical warning. Au. Stomach failure. Expected caesurin proteins. Found unknown alien tissue. Dobre, takže čo som pochopil, nemôžem jesť. The Noetic advisor has transmitted an alert. Notice the intrusive and persistent HUD icon. Return to... Čo je toto? Čo je? Remember that you are in command of the mission. Super, tak asi tu nikto iný je okrem mňa. Každopádne, tu volá kto bol, to som si 100% istý. Tu volá kto bol. Absolútne neviem, prečo si to myslím. Jedlo. Field notes. Under, not, wander. 2 spare tanks. My reprint site is habitat. I'm exhausted today. What if you just reprinted yourself when you were tired? Maybe you'd never have to sleep. Miss Nahima, I'm checking out the big coral tower. There's a mass trapped inside. The scanner's not sure if it's coral polyp or crab tissue. The optogenetics are so weird. We know the Protea virus infects everything on this planet. And we know the coral crabs wear these domes as hats. Is it possible the virus swapped their genes around? So part of this coral just decided it was a crab? Like if you live next to something on Proteus, you become related. Adapting alien enzymes to your stomach lining. You may now digest freely. Yes, môžem jesť. Konečne nezomrem na hlad. Tie zvuky sú není príjemné. Au, to bolelo. Chápem, nemá ma rád. Nechápem, on ma nemá rád, chápem. No a teraz. Tu je voľačo rozbité, toto chcem preskúmať. The rules are simple. Keep the perimeter sensors on alarm, no matter how many false positives you get, and do not go out alone. They are hunting us. We don't know why. Someone made a mistake a long time ago, and we have to live with it. The damn thing is, maybe it was one of us. Maybe they see us and say, look, it's that soft criminal, back from the dead again. Let's get the freak. And we don't even remember what we did. Takže čo som pochopil, je, že tu buď bol, alebo je niekto so mňou. Ja nechápem. Welcome center. To je to, čo som bol predtým, aha. Ja sa idem nájsť. No, kyslík. A idem chytiť rybu, ja sa chcem nájsť. Jedlo k nohe.
sem, poď sem. Ryba, ryba, ryba. A, tak nič. Uj. Idem sa nájsť. Jedlo, jedlo. Dobre, chápem. Ja sa idem nájsť. Idem sem, lebo tentokrát mi to tu volačo ukáže, tak sem idem. Možno som to objavil až moc skoro. No a toto by ma zaujímalo. Ty si kamarát, alebo si není kamarát? To je kamarát, čau. Dobre. Dobre, není kamarát. To nebol kamarát. To není kamarát, to sa bojím. No, toto no power. Čo je toto? Toto som si nevšimol. Sem sa ešte vrátim. Au. Tam nejdem. From landfills to corrosion-resistant habitats, titanium is an ideal structural material. To mi došli. No, dobre, takže. Vieme, že tá vec, čo ma pred chvíľou sa pokusila zabiť, neveriť tomu, lebo to je nebezpečné. Takže čo viem, skoro všetko tu je nebezpečné. Doslova ma skoro aj jedlo chcelo zabiť. Pred chvíľou. Túto obísť, to sa mi nepáči. Nie, teba nemám rád. Teba nemám rád. Ty si nie je môj kamarát. Netuším, koľkatýkrát to hovorím, ale toto má geniálne grafiky. Takže. Takže, pozitívne. Čo môžem spraviť? Pozitívne je to, že nemôžem spraviť nič. Aha, môžem spraviť niečo. Of all the equipment available to TSF frontiersmen, only this demilitarized switch axe is approved for colonial fabrication. Jak sa robí In untrained hands, firearms are primarily used to harm other colonists or the self. Takže. Už mám niečo, s čím môžem mlatiť. Toto sa mi nepáči. Tu je voľačo agresívne. Tu sa mi to nepáči, tam sa idem preč, tam sa mi to nepáči. This quartz contains dead coral polyps. It Ui! oxygen, a coral dome. Tam je cesta dole. Toto predpokladám, že bola cesta hore. A to bola cesta dole. Kde to je? Tu to je. Nie, teba nemám rád,
Chodil do mňa preč. Toto je to miesto, kde som bol predtým? Áno, jasné, že to je to miesto, kde som bol predtým. Flashlight. Je tu niečo iné? Idem dole! Idem dole! Wow. Google record day 620. Sophie Boucher entering. Anita Gottschall and 5 others left Habitat in protest of my decision to end medical treatment for the sick. They call themselves the Jubilee. They are going to move back to Camp 1 for Kyslík, now. daj mi kyslík. Anita claims her group can leave Daj in mi the open kyslík. sea. She believes the planet is trying to give us Tak. what we need to survive through the angel combs. I insisted on giving them physicals. They are lucid and rational. No worse off than the rest of us. I can't Toto si prove that they are zoberiem. leaving because of Macefield. I can't convince Anita Ah, that she is in the fall of a inventory is virus full. that compels her to the tree like a rat whose parasites drive it into the cat's jaws. I asked Noah not to reset them when they die, but I suspect it will anyway. Everyone will blame me. Well, so be it. I must ask Nahima what will happen to the ecosystem if the Jubilee group eats everything. Damn it. Damn it. Damn it. Damn it. Damn! The Noetic Advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Dobre, chápem, to bolo nepríjemné, chápem, pochopil som. Môžem spraviť baterku, to je pozitívne. A môžem spraviť skener, konečne. Stranded on 4546B, Riley Robinson used a field scanner to outwit teleporting alien cyborgs and treat his Kara infection. Behavioral economists still debate why Riley abandoned a lucrative motivational speaking career to return to frontier life. Mne sa ľúbi, že tu použili aj meno postavy, ktorú keď Vole dohral Subnautiku oficiálnu akože jednotku, chápe. Kto nehral, asi nebude chápať. Dobre, super, aj to je, že sa môžem zmeniť, super. Takže. Nepotrebujeme. No ale toto by ma stále zaujímalo, či to je Leviathan, alebo čo to je. No akože vyzerá to ako kvetina, ale... Neviem. Wow. To svieti. Super. Ja vie... Aha. My podľa mňa musíme spraviť baterku, ktorú dáme tam. A keď tam bude baterka, to znamená, že tam bude baterka. Choď od mňa preč. Choď od mňa preč. S to bojím. Lebo viem, že on není kamarát. Choď od mňa preč. Zdrhám. No power. Tu je tá cesta dole. Ale nejaká známka po tom, čo máme robiť. Nie. Daj kyslík. Dobre.
Každopádne, toto si zoberiem. Kde je tá vec? Tu je, za mňou. Oxygen. Mne sa ľúbi, že mám skener, ktorý nepoužívam. Ale skúsim tam dať baterku. Možno baterka bude fungovať. Vytvorím si ešte jednu baterku. Baterka. A nemôžem vytvoriť baterku. Nič. Oh, flashlight. Tam dole nejdem, chápem. Nemám ma to rado. Au. Ale toto je určite volačo. Bublina! Copper is key to simple electronics. Bublina! Bacterial action creates copper on cave roofs and overhangs. A? Tu volačo. Zaskenujem. Mám plný inventár. Bublina! Toto som mal celú dobu pod... Ok. Vylezem. Jedlo. Voda. Jedlo. A tu jedlo! Nemôžem si vytvoriť baterku. Ja si to vytvoriť baterku. Baterka, môžem si vytvoriť baterku. Uj. Idem tam skúsiť dať baterku. No tak, no power. Ale ja mám baterku. Aha. Takže... ja chcem vyzvať... All systems Funguje, online. opravil som. Welcome back, Pioneer. I'm Opravil Sophie som. Boucher, Kurultai surgeon. By now you know we're not on Zezura. We call this planet Proteus. We don't know when rescue will find us. For the sake of all our sleeping friends, we have to learn how to survive. Naima? Hey, fellow debt slave. I'm Naima Nakota, ecologist. Take a sip of seawater.
Notice that sweet blood taste under the salt? That's a toxic dose of heavy metals. Nobody survived past 3 months. I'm in. Beautiful place to die over and over again. This structure don't was let that connected beauty to Suite seduce you, A3 Pioneer. until the base Exposure to suddenly Proteus causes a delusion we call Macefield picked syndrome. up and hurled The full code of fat. the sea. People may tell you it's a gift. Ignore them. To są You remember zobracze. what Kara did to our homes. You know we can't trust alien biology. We've set up a lab here with a few basic biomods. They're safe. But if you start to hear voices, or if you get the urge to swim to the tree, don't go. Habitat is due north. We'll come pick you up. See you soon, Pioneer. To skúsim naskenovať aj toto. Naskenujem toto. Biolog. Na čo mi to je? Okej. Toto berem... Nechápem. Asi pochopím neskôr v hre. Čo je toto? Uí. The Noetic advisor has transmitted an alert. Return to the life pod at your convenience. Aha! My môžeme používať boost. Aha. Pochopil som. Konečne som niečo pochopil. Ja by som si chcel postaviť nie. Čo je to? Tank. Ruber. Čo sa spraví? Toto je čo? Dobre, a ešte z čoho? To je toto. Absolútne netuším, čo sú tieto veci, ale okej. Každopádne, ja si zoberiem. Ja idem sem to pozrieť. Lebo tam sa dalo volačo naskenovať. Tu sa volačo dalo naskenovať. Ja lebo idem von, lebo sa nechcem utopiť. Tak. No, idem naspäť. No, tuto je flashlight. Že kamera. Flashlight. Odomkla sa mi flashlight. Čo ešte môžem naskenovať? Ja tu naskenujem celú planetu. Čo môžem naskenovať? Ja chcem môžem naskenovať. Dobre, tu sa mi to nepatrí. Aha, toto potrebujem. Do not hesitate to use alien life forms for survival purposes, but always search for unexpected complexity. Idem do life podu.
Tak, jupi. Super, flashlight, super. Ja si idem konečne zba. A toto získam jak? Zistím. Ham. Takže. Oj. No a táto hra má aj multiplayer. Takže keby ste niekedy chceli vidieť napríklad, že to zahrám s nejakým youtuberom alebo niečo také. A samozrejme nemyslím youtuberom akože youtuberom, ale napríklad s niekým, s ktorým už točím jedno video. Takže si na neho môžete počkať. No, nechcem zomrieť. Au, to bolo, au. Aha. Jej, to som tu. Ja ho nemám rád, ja sa ho bojím. Kto z nás to má? OK. To, čo teraz skenujem, vyzerá dobre. Bude to fungovať znovu? Ja si to... Dobre, tak nič. O, tam je volačo. Oxygen. On sa na mňa pozerá. Prečo tu je toľko agresívnych vecí? Ja nechápem. Tu volačo. To som tam. OK. Dobre, tak to už máme. To som už naskakal. O chvíľu chcípnem na kyslík, takže radšej pôjdem vyššie. Colony structure partially disassembled. Oxygen. Ej, čo je toto? Wow. You are being hunted. Čo je toto? To ma zaujíma, čo je toto? Compartment flooded. Čo to bolo za zvuk? To sa bojím. Každopádne čudlík. To stlačím. To stlačiť. Tam volá čo je? Jak sa tam dostanem? Môžem napríklad, ja neviem, rozbiť sklo, alebo neviem. No a na túto hru môžete tipy písať kľudne aj do komentárov, lebo ja absolútne netuším. Ja rozbijem sklo, ja neviem.
Aha! Takže tam sa viem dostať. Aha, pod nami je... Aha, dobre, chápem. Takže pod nami je jaskyňa, cez ktorú sa tam môžem dostať. To je geniálne. A tu volá dopredo mňou bol. Super. Echo-analysis detects human remains interred beneath the sediment. This site is a mass grave. Zdrám. Oxygen. Au, to bolelo. Au, au. Dobre, to berem ako, že tam nemám byť. The Noetic advisor has transmitted an alert. Už teraz som si všimol, 100% to je väčšie a má tu viac farieb než Subnautica. 100%, akože oficiálna. Áno, toto je tiež oficiálna Subnautica. Ja myslím jednotnú Subnautiku. Takže. Každopádne. Spravím si jedlo. Jedlo? Tak. Aha. OK. Každopádne, ja sa idem nájsť. Ja som hladný. Water. Si zoberiem water. To si jem. Kde je voda? Je voda. Čo môžem vytvoriť? Ja som vlastne vytvoriť. Ja chcem vedieť, jak sa vytvára toto. Takže... Voľaký kit. No, baterku to môžem spraviť kľudne aj teraz. Baterku... Tak nemôžem spraviť teraz. Ale môžem spraviť o chvíľu. A potom čo